Što napraviti kad vam auto stane? Za to postoje takozvane asistencije, tvrde da su brzi, tvrde da mogu popraviti kvar na licu mjesta, pa da vidimo je li zaista tako. Zato ćemo namjerno pokvariti auto, isključit ćemo jedan spoj, vratiti ga unutra da se ne vidi da je iskočio i auto je pokvaren. Sad ćemo vidjeti šta će napraviti. Da bi naš domišljati test Opel asistencije uspio, kvar je morao biti uvjerljiv. I što smo napravili? Znači lampica od motora svijetli, tu je čak i jedna kao bonus smo dobili lampicu od ESP-a, dakle težak zadatak za našeg servisera. Drugi dio naše ekipe poslali smo u Hrvatski autoklub, Opelovog partnera za pomoć na cesti. Najavili smo im samo da snimamo prilog o asistenciji. I sad još samo zatvojim poklopac motora, prevara je spremna, zovem Opel asistenciju. Opel asistencija, kako vam možemo pomoći? Dobar dan, imam problem, stao mi je auto, palila se lampica od motora, u principu ne vuče više. Koje vozilo je u pitanju? Opel Zafira. I nakon kratkog razgovora i izmjene potrebnih podataka, na nama je samo čekati. Što ruku na srce i nije previše potrajalo. Naša druga ekipa nekoliko minuta nakon poziva već je bila u kamionu mehaničara Haka, na putu prema mjestu intervencije, na koje su stigli za 27 minuta. Mehaničar se nije dugo zamarao našim pričama, već se brzo bacio na posao. Na naše iznenađenje uopće nije otvarao poklopac motora. Prvo što je napravio, spojio je dijagnostiku na vozilo i za 5 minuta kvar je bio otkriven. Našli smo šta je kvar od same vibracije, odštekao se mjerač mase zraka koji ćemo uštekati, koji se vjerovatno ištekao zbog ove žute sigurnosne kopčice koja mora biti ovako. Dobra, da ja vama nešto priznam ovoga. Nije se odštekao od vibracije, nego se odštekao ovako, evo. To sam ja napravio. Vi ste to napravili? Da, ja sam napravio da isprobam koliko vam treba doći ovdje i koliko će vam trebati da to popravite. Evo, čestitam, znači, točno 7 minuta za uklanjanje kvara. Da, morali smo vas nekak testirati. Da, ništa, evo, sve u redu. Opel asistencija vam želi dalje sretan put i ugodnu vožnju. Dobro, još jednom sorry, hvala. Ništa, vama Bog želi. Dakle, uz pomoć računala auto je popravljen za 7 minuta. Da se radilo o pravom kvaru, s čekanjem i popravkom izgubili bismo tek nešto malo više od pola sata. Dobar rezultat. I sve to bez odlaska u servis. Pokušavamo i pomoći prije svega mehaničarskom uslugom na cesti, dakle pokušamo popraviti automobil na mjestu kvara i u tome smo u 83 do 85% uspješni. Ako se kvar ne može otkloniti na cesti, vučna služba vozilo odvozi u ovlašteni Opelov servis. No kako je uopće došlo do suradnje između Opela i Haka? Još 90. godina Opel je bio prvi na hrvatskom tržištu koji je prepoznao interes svojih kupaca za 24-satnom asistencijom, odnosno mobilnošću, i od tada je Hak Opelov partner za pružanje usluga tehničke pomoći na cesti. Vjerujem, ispostavilo se na obostrano zadovoljstvo i na korist vozača. Osim kvarova, djelatnici Opel asistencije, odnosno Haka, pomažu i kod drugih situacija. Često puta bude i zafrkanata na svoj račun, odnosno na račun svojeg neznanja o vozilu. Pa se tako sjetim rado jednog ozbiljnijeg gospodina koji je rekao kako mu je automobil stao u vožnji, pri čemu sam pomislila da se radi o ozbiljnom velikom kvaru. Po dolasku mehaničara ispostavilo se da je automobil u potpunosti ispravan, ali da nije znao montirati lance. Bilo ga je sram reći jednoj ženi da ne zna montirati lance. Bez obzira radi li se o malom problemu ili ozbiljnom kvaru, na Opel asistenciju se očito možete osloniti. Uvjerili smo se u to na vlastitom primjeru.